Badin kajingyo jing ujor kaseng Meghalaya People United Front MPUF East Jainti Hill District baladon kajing thungkam sop yaki arngut kibreu haga office jong ka District Horticulture Officer Kliriat East Jainti Hill District kumta nagaliang kaseng menta kasi hapo kajing lam jong Presiden ke East Jainti Hill District uma kibla rengkat kajing nonlang Presiden sengkemi uma di lalu kilalai banyak kendu yaga DSO hapo ka office trekam jong ka halor kaninga kam. Ha kaji kendu jong kaseng bat ka DSO bamenta kalau ong badon ki badang wan tre arngut handre kampat yo jingtip namar kampat slam bagawan jon netre ha kaning office ha kaji dai bat kane nagaliang kinoilam kaseng kila kentu ya ka bakadai ban wang shwa ya kini gibriu bat kaseng ka aipor ya kane ka office sibnai banle ya kane lom kumta kaseng kan saya de kiwipat kilenti nagaliang ka District Horticulture Officer kalau kular ya kino ilam jong kaseng bahkan sebudin banle yang budon kam halor kane kam Asang Meghalaya People United Front MPUF rangkat bag central body ngan kerjaan nge ngiwan ban ni siam baga DSO ban dan ba komplain yang yo pai ba kitab dan gibro kitab kam armut ang nega office dan liang di DSO ga ong ba kan ni aipor si benai bakin kriya gini batep kam. Dan lihat juga kalau kular bakal nong aipor ini ya ka namar ba kan pendep ini kebenar belak tre. Dan lihat ngi keseng ngi skam ba madam kan cimkia. Dekem cimkia lihat ngi ngin buden ngin yelak kemat ban wat kalau nanti ban penduk gini tep kam sip ngimkwa ban tep kam guna bong tep kam dan tep gede basai ban tip lang berkot. Dan ngin lihat keseng ngin buden tapi ngi dawar si benai ngi aipor ban le dekim le ngin ya kum ka rule ka anjong sulkar bat ngin le na le ngin ya cemat rengkat ba central body rengkat ba ngin esentia ngin le cemat